lang kapatad king kasalpantayanan. At syuta na po ngeni king kalabing siyam a Domingo ning Karaniwan a Panaun. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Para king kebaitan dari CJ, Gavin, and Leia Magkaling. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Jonel and Joswell Pamintuan, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manet Pineda, Pinky Feliciano Pangan, Daryl Francis Sanchez, Derek at Flor Sanchez, Ding St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village officers at homeowners. Para king malagwang kapadanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Rodolfo Rosario, Pedro Arce, Jose Mercado, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, Erica May Pulusan, Trinidad Chinquangco, Nilo Udan, Alan Guzman, Richard Cabalya, Pasuwing, Juanito Simon, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamong Mea Ngubie, Dinorma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Maxima Espinosa, Arturo Bitog, Darrell Jude Galang, Julia Mamangon, Marco Junio Somido, Roberto Laksina, Mario Yazon, Dominga Mercado, Pedro Aguilar, Tomas Gilbert Apolonia, Victoria, Alfredo, Emerenciana, Willie, Mirna Vital, Mark Louis Tongyo, Rosita Aguas, Ligaya Lacson, Alex, Juana Gopez, at ding sablang kaladuaking purgatorio, at detang alanang makaganakapa Karela.
King lagi ng ibam, paninganak ang boning banal Espiritu, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimurin, kakaluguran, king mitmong kapagumbaban, ganagandalangin at sisyan ding sablada mo kasalanan. At aduhanda mo, ing pakalulot kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal ang misteryo. Iyag kasaya po ngening miyag nanagnaning kabanisyan. magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita panigapuko kang no na Mariang Kapilanban Birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos, aginutam. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ibame, sasalpantaya keke ka, king lugod mo at lingap. Tapot balo mong ing kasalpantayanan me, maralas matitikal uyab ning pamagalinlangan, kayalan katiyakan at takot. Taptan mong may kasapat king sika na nakasalpantayanan, ban maniwala king ing anak mong Yesus,
at tsuban pasagiwa na ing kasalpantayanan me, at ipagkalubing sika ng lumi biyemit mong kapanaligan, at patibayan ing kasalpantayanan na ring kapatad ming at tsuking pamangailangan. Papanatilyan mo keng ating kapanayan, at bustan mong Yesus abutan o ring gamat me, at tayran papunta keka. O Diyos sa tipame, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king mumunang libro ring ari. King bundok ning Horeb ating kuweba. Linubya ka rin i Elias, ban matudtud. Nga naning ginukeya, lumwal ka ken at talakad king arapan ko, king taluktok ning bundok. Kay ba't nanita, linabas ya ing ginu, at tinyup na ing mabagsik ayangin. Inaspak na laring bundok, at pigla sila siring batu, king arapaning ginu. Dapot ing ginu, alayo king angin. Kalabas na ning angin, minayun. Dapot ing ginu, alayo king ayun. Kalabas na ning ayun, api. Dapot ing ginu, alayo king api. Kay bat ning api, meramdam ing malambing ayangin. Inyang dimdam ng Elias iti, tikpane ing lupa na king balabal, at linwalya at menaya king arap ning kuweba. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingana ka mo, at iligtas mo kami. Ulitan tayo po. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingana ka mo, at iligtas mo kami. Ing sasabihaning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan kay katamo at akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot keya, at kanita, king kay katamong labwad, manatili ing keyang lingap. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingana ka mo, at iligtas mo kami. Misagana ingalang kupas alugod at katapatan. Mikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labwad, at ing katuliran matsyo iba't banwang matas. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingana ka mo, at iligtas mo kami. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan. At king asikan tamo, dakal ing kekatang pupulan. Manimuna keya ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ingana ka mo, at iligtas mo kami. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, sasabihan ko ing katutuan, talatokin akong Kristo at eko maglaram. Ing sarili kong konsyensya, apani bala ning banal na espiritu, patutwana na king eko maglaram. Ing buri kong sabyan, iya ini, tutukong pagkalungkutan at alang kalupa, ing kaplas ning puso ko, para ka ring kapatad ko, akana kong sariling laman at daya. Manyaman kulub tanggapan, ing miparusan ko, at mikawani ko kang Kristo, nung iti yaing makasawop karela. Ila ring taong pinili na ning Diyos, inampun nala, bilang sarili ng anak, at pepawaga na karela, ingkeyang ligaya.
Tinatagnala ring kasunduan kabera, at pigkalog niya karela ing batas. At yung karela ing tune kapanyamban. Tinggap da ing dakal ng pengako ning Diyos. Ila ring meging palipi ring bantog ay Ebreyong pipumpunan da. At ing Kristo, king pangatao na, ibatya king karelang lahi. Mipuriya nga lang kapupusan ning Diyos, amagari king sabla-sabla. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo puminginaya pangalan. Itangan po, mipuriya ingari adaratang king lagyo ning Ginoo, kapayapan karing banwa at igaya king Diyos. Ginoo manatili yagay kayo, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya ke ka o Ginoo. Kaibat nung pepakapsiring malda, agad na lang pepasakin Jesus king bangkaring alagad na. Pepauna na nalang di nalakit king kangatba ng pampang, ning dagat kabang paulya na laring daw. Inya nga paulyana na laring daw, menukyat yung magdili-dili, king metong abundok-bundukan, ban manalangin. Mira sing bengi, magdili-dili ka rin Jesus, dapot, ketang oras sa itang, mahalibutad ne ing bangkaking dagat. Sapul-sapula na ning alun, uling makasalungat yaking tsup na ningagin. Pilata na ning alas 3 at ning alas 6 ning abak. Pintala na lang Jesus di alagad na, lalakad diya, babo ning danuman. Inyang di alagad, ikit ding lalakad babo ning danum, may ngilabot laking takot, multuya. Ngarang sinabi, at ipulisak laking takot da. Agad-agad minaw siya karela Jesus, nga na, kayo tatakot, ako Jesus, kayo mitatakutan. Kanita nga ng kinulait Pedro, ginunong ikapin, iutos mong lumapit ko kaya kababo ning danom. Nekene, nga nang may kibat Jesus. Inya kinulda si Pedro, king bangka at migmulayang linakad babo ning danom, papunta kang Jesus. Dapot, inyang dimdam na yung masikanadsyup na ningangin, tiblanen ning takot at migmulayang limbog. Sagipan mo ko Ginoo, nga nang kinulisak. Agad-agad ning inabot Jesus sing gamat na. Tela ni Pedro at ngana, Abe, kay namo kasal pantayanan, bakit mi kakuno ka? Pareho lang sinang paking bangka at kasampara, tinok nanging tsup ning angin. Simbande ring alagad, ang makasakiking bangka Jesus at ngara, tutupin, ika, ing anak na ning Diyos.
Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kagadang galigtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Mayabayabak po kayo kayong sabla. Ing bulan na po ning Hulyo, Agosto at Setyembre, bulan de po ring bagyo. Dating atlong misunod-sunod a bulan ning habagat. Kalupan na ning kaya katamong ararnasan, kaniting kasalukuyan. At ngeding typhoon season na naman, may ngari tamo mo naman po, king meging karanasan da, ring alagad na ning Ginoong Hesus sa milalarawan king kaya katamong ebanghelyo ngayon Domingo. Alatang kaya liwa karela, king aranasan da, king kaurasan ay da, agpang king papasyag na ning kaya katamong pamamasa ngayon Domingo. O ini po ing eksena na ning ebanghelyo. Disnano po kanu ning masikan abagyo ring alagad na kabang maglayagla. Ne po? Nanong milyari karela? May nga takutan la. May nga nervyosan la. May nga nibing biyera. May kad king kaurasan na itaisipan da po reting alagad na ning Ginoo na kamatayan da na. Katapusan da na. Bala mo po, ita mo naman po reti Di alagad na ning Ginoo. Ing kwento karela, kwento taya mo naman iti. Potang mi balita kay katamo na ating paparatang nga super typhoon, Ginoo ko, datang dana nervyos. Datang dana takot. At ala ng tuknang o patna ing pamangadita mo kanita at miyayaliwanong banal o santo kanita, ringaw santa. Lawan niyo po. May nakit lang po kanong multo ring alagad na ning Ginoo king kasagsaganing bagyo. Pero makapagmulala, makapagtaka, no nga pansinan niyo, agpangkarela, may nakit lang multo king kasagsaganing bagyo kabang maglayagla, pero ede akilala. Ing Ginoong Hesus, iya pala, ing sasaklolo karela. Tutu, Ginoo, maestro, iti po'y ngaus do, ring alagad na kaya potang atsula king panatagakabilyan. Pero, manaliwaya iting amanong Ginoo, maginyang multo. Ing lawera pala kaya, potang atsuno man king delikadong kabilyan. Makatulala. Natural mo pong maliliari yan. Minsan nabanggit ko na kay kayo, karing humilya ko, minsan nabanggit ko na kay kayo, nga ko, yan mang lagyo mo, akakalingwan merugo, potang akmula na nakaning takot at kilabot king biye mo, takot yapi naman po ing mumunang manyira king tao. Takot ya ing mumunang manyira king pilubluban da mo. Lawan nyo, pansinan nyo. Mitakutan na po kanu ring alagad na ning Ginoo, uling menakit lang multo, kumaniwala kanita. Mitakutan la ring alagad na, uling menakit lang multo. Ne po, nune, menakit lang multo, bakit? Uling mitakutan la. Ulitan kay, ban kanida, maging malino, yagay kayo. Mitakutan la ring alagad na ning Ginoo, uling menakit lang multo. Nune, menakit lang multo, uling mitakutan la. Burinang sabyan nita, minuna ing takot karela. Minuna ing takot karela, inyay nga pong Ginoo, migmustulaya man namang multo, king lawera. Ing takot pinaman po. Ya ing mumunang diling manyira, king masanting, king masala ng disposisyon o pilubluban ng tao. Potang tatakot ka, dadalumdum ka pa nga tao. Potang tatakot ka, ingagyong gawan mo, akakalimbatawan mo, akakalingwan mo. Inya pati inga pong ginuking lawe mo, metong yang multo. Karingalagad na po ning Ginoong Hesus, king ebanghelyo. Ing Diyos narugo iyang lalapit, multo ya pa, king karelang panakit. Ing Ginoong Hesus na, karela yan ang lalapit bansak lolo. Pero multo ya pa pala, ingakakit da kaya. At uling multo yan ang gawan mo, sa likutan me. Mga nervyosan ka, mitakutan ka pin, paluban niya, alime, itabi me. Kaniti ya pululog, ing kasal pandayanan. Kaniti ya pululog,
ing kasalpantayanan, kabaligtaran po ning takot, ing kasalpantayanan. Ing kasalpantayanan, kabaligtaran ning takot. What did the Lord tell His disciples when He appeared to them? Naning sinabi na ning Ginoong Yesus, karing alagad na inyang pepakit siya karela, maglakad yaking babaw ning danom. Nga na, magpanatag kayo. Nga ng Yesus, magpanatag kayo. Ako'y ni Yesus, kayo mitatakutan. Nga na karing alagad na manakit multo, king kasagsaganing bagyo. Iti pong sinabi na ning Ginoong Yesus karing alagad na, yamo naman po ngeni ing sasabihan na, kekata. Iting sinabi ng amano ning Ginoo, mga lagong amanong magpanatag kayo, ako'y Yesus, kayo tatakot, yamo naman ngening sasabihan na, ngeni kekata mo, sinabi ne karing kayang disipulo, sasabihan niya mo naman ngeni, kaniting panahong kasalukuyan damo, nga namawaring sasabi ng Ginoo, ngeni kekatamongan, kayo tatakot, nga na. Kayo tatakot, ngening mamarap kayong super typhoon, king biyeyo, super COVID, super pandemya, super coronavirus, super takot, problema, kapigaganakan, kapikakunwan. O yan pinaman po, ing kasalpandayanan, inya eka, mitatakutan. At naking kalago, yung sinabi ng Jesus, kang Pedro, palagay ko, king kaurasan na ito, may pakarineye. Simon Pedro, king sinabi na ng Ginoong Jesus kaya, nana, abe, ot makanyan kakasalpantayanan, ot dimot mo, karitak mo naman kasalpantayanan, ot mi kakuno karugo. Anti na mawaring sasabihan ni Jesus, king kaurasan na itana, at syuko, abeyo ko, ot tatakot kayo, nga na mawari. Tandaan ang tapo, kapilan man po, maging mata sa upaya ing bagyo, king agyo ng gawan ni nga pong Ginoo. Kapilan man, mitas upaya ing bagyo, king agyo ng gawan ni nga pong Ginoo. At ayagwanta ing panganib, potang ing Diyos yan kay katamo ing lalapit. At kapilan man, kawalan paralan, ing taong matadda kasalpantayanan. Kapilan man, kawalan paralan, ing taong matadda, malalam, matibe kasalpantayanan. Sabi ra po, ding multo kano, ding kanong multo, lalagay na lamo kano kabud. Papakit na la kano kabud. May katutoy da. Ding multo, lalagay na lamo kabud. Nung makanyan, pansinan nyo, malyari tamong sabyan ngeni, na ing Ginoong Yesus, multo yan. Multo yan. Pero multong maglalagay. Multong mamatakot. Ing Ginoong Yesus, pepaltoya, pepakit ya, multo yang maglako takot. Baliw po yung milagro na ning Ginoong Yesus king ebanghelyo tamo. Ing milagrong milyari king ebanghelyo tamo, aliwa naman po. Ing pamaglakad na ning Ginoong Yesus babo ning danom. Aliwa ita. Ing milagrong milyari king ebanghelyo tamo ngening Domingo agewan na ning Ginoong Yesus, yapin itang sinak lolo ya. Karingal agad na king ora de peligro. Siklolwa na la. Ing malaning Ginoo, yapin itang may nakit siyang paralan, ban kanita sa gipa na laring manganib ng kakaluguran, kumbaga king kasagsaganing bagyo at tsu. Ing Ginoo, king kasagsaganing ora de peligro, sinugod diya, ban kanita, sa upa na lang. Pero aliwa mo po ing Ginoo, ing magmulto na ing babagyo. Aliwa mo po ing Ginoo, ing magmulto, potang dadalan tamong matindi, mga bayat na kapagsubukan king biyeta mo. Nganing panahong kasalukuyan, dakal na ring taong magmulto. Detang kabud na lamo lalagi, papalto, ban kanita, akwarang, sumaklolo. Nino ren, kasagsagana ning pandemya, ding kay katamong medical frontliners. Nepo, tatayada rugo ing biyera. Tatayada rugo ing biyera, ing sariling kaligtasan da, ban kanita sagipan dalamo, saklolwan dalamo, ding taong manganib, king biyera, pauli na ning pandemya. O kaya naman, alang-alaka, bigla-bigla, abalita na ning kakaluguran mo, nabutana na karugo, hanggang nanuya mo, o hanggang magkanuya mo, maragul yung sahop ita. Multo yung maglalagay ka nito, yung kakaluguran mo, asinagip, sinaklolo, sinaw keka.
Paganagapo king balang metong kay katamo. Baliyo po, inya kanong kasampanan ng Ginong Yesus at ni Simon Pedro king bangka. Inya kanong kasampare ilang adwa at neking kalaguing mitong genayamano king ebanghelyo. Ding kanong ang gangalagad ng atsu, kanita king bangka ing gewara, dinukula at siniklod laking harapanan ng Ginong Yesus at naning sinabira, tutupin, ika ing anak ning Diyos. Ngara, indeed, you are the Son of God. Ngara, anak no po ni nga pong Ginoo, paganaka po, anak no po ning Diyos, detang taong sasaklolo, karing mangailangan katao. Anak no pala ning Diyos, detang taong manatad kaligtasan, ban kanita sumahupla karing mituturan. Nung makanyan, baliyo po, dinganak na ning Diyos, ela po multong mamatakot. Nune multo lang maglako, takot. Dinganak na ning apong Ginoo, ela multong mamatakot, nune multo lang maglako, takot. Sana po, potangita mo, araranasan tamo, dadalan tamong miyayaliwang, mga tinding, mga bagsik, abagyo king biyata mo, sana pin po manakit tamong multo. Taong multo, maglako takot. Tamo mo kabud manakit multong maglako takot. Nunay itamo mo naman po sana, magsilbi tamo mo naman po sanang multo, karing aliwa. Papalto, kingi asahan, balang saklolwan. Paganaka, nga naning Ginoo, kayo tatakot. Kayo tatakot, magpanatag kayo at tsugo. Manakit ya pong paralan, ing taong matadda, kasalpandayanan. Talaga't kawan ba? Kaya katamo yung ining ipasyag, kaya katamong kasalpandayanan. Sasalpantaya ko, king Joseph pang mayupayang tutu. Lina lang king banwat yato, at kang Yeso Kristo nga anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz mete at nikutkut. Tinipaya ka rin mete, king Katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabi ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king be alananga. Amen. Manalangin damo, kambening maragula kasalpantayanan king Diyos, tamong parating at Diyo, para king daw. Magsalita yang enigay katamo, king siwala na ning kapayapan. Karing balang kayo donan, ngayongan pong maniga po, ginubustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Ulitan niya po. Gino, gustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Gino, alaka king kildap at duldul. Pakiramdaman mo ingaklis ning kaya kang iglesia, nuyaman ka rin maliligalig. At milako katimawan, inya ngaming manalangin. Ginubustan mo akit mi, ingke kang ganaka. Gino, alaka king maragul at masika na angin, ding manalipusta ka rin karelang kasalang. Pakaluluan mo la rin karelang biktima at ding pasakit karela, inya ngaming manalangin. Ginubustan mo akit mi, ingke kang ganaka. Gino, alaka king ayun, ding mamasik takot, at pagmula na ning gera. Dinan mong kapayapan at justisya, ding karelang biktima, at antimurin ding maminsala karela, inya ngaming manalangin. Ginubustan mo akit mi, ingke kang ganaka. Gino, alaka king api, ding mamatol at kokondena, karing aliwa. Ipakit mo yung kaya kang kamulog, karing karelang biktima, at baywan mo puso ring manalipusta karela, inya ngaming manalangin. Ginubustan mo akit mi, ingke kang ganaka. Gino, at tsuka king malating siwala ring tawong magkapilit, matampang sumuyo at magdalang tula,
karing-karelang pamilya at kapamisanan. Manatili kang malapit karela at pagkaluban mong tetagan, inya ngaming manalangin. Ginubusan mo nga gid mi, ingegam ka. Yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malaguang kapadanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Para king kay baitan dari CJ, Gavin at Leia Magkaling. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Jonel and Joswell Pamintuan, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Pinky Feliciano Pangan, Daryl Francis Sanchez, Derek at Flor Sanchez, ding St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village officers at homeowners. Para king malaguang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondo, Rodolfo Rosario, Pedro Arce, Jose Mercado, Annalino Campo, Merla Mangalos, Erica May Pulusan, Trinidad Chinquanco, Nilo Udan, Alan Guzman, Richard Cabalya, Pasuing, Juanito Simon, at ding sablang kapatadtang masakit. At paraking alanganggang kapaynawan daring kapatadtamong Miyangubye, Dinorma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Maxima Espinosa, Arturo Vitug, Darrell Jude Galang, Julia Mamangon, Marco Junio Sumido, Roberto Laksina, Mario Yazon, Domingo Mercado, Pedro Aguilar, Tomas, Gilbert, Apolonia, Victoria, Alfredo, Emerenciana, Willie, Mirna Vital, Mark Louis Tongyo, Rosita Aguas, Ligaya Lacson, Alex, Juana Gopez, at ding sablang kaladoking purgatorio at detang ala ng makaganaka pakarela, ipanalangin taking Ginoo. Ginubustan mo nga gid mi, ingegam ka. Ngeni po doon taming sarilitang kapagnasan. Oy pamingatsuban wa, ing kapanayan mi at tsukega, kinge mo, king amano mo karin kay manalig. Maging malapit ka sana kay kami, at bustan mong inganak mo kayabe miya, king biye. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Yeah.
Mipuri ka ginong Diyos, ng ito sikluban, uli ng kekang kayapan, ting kamiting tinapay ang pangmikeka, tinapay ang buong ng kapunat, pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ng biya. Mipuri ang Diyos, kapilanan. Mipuri ka ginong Diyos, ng ito sikluban, uli ng kekang kayapan, ting kamiting alakay ang pangmikeka, alakay pat kingubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ng kalatwa. Mipuri ang Diyos, kapilanan. Manalangin kayo kapatid, paning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon ka rin gamat mo, king ikapurit kaligayan ning kay lagyo, king kay katamoy ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning sikanan, talapamye ka ring regalong daralami, tanggapan mo reting ayin ayayampang ning kay kang iglesia, at gawan mong sakramento ning kay kaming kaligtasan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya kaanti mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king gino. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matuliring pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Ang yang piktak sila na kaning meto ketawan, sindumo ingke kang bamaglugod, ikaing minye kaganapan king ke kaming kakulangan, ika mo naman ing mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugo mo nga na aliwa ke kami, istama ni may kilupa king pamigasalame. Biriyan mo iti banakit me, king ke kaming pangataw ing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mitmong lugod, kalupa ning makapasubaling lugod keya, nikit king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibayong tula ning kayang pamaglingap. Ake kaming binating inyang pepay gulutan da ka. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami king alangtok ng dangbamamye kapuriyan keka at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikay panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing papanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami dawon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka.
Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at menom ko kanide. Iti yung kalis ning ganagong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang eni kaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyan ing kay kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan niya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kabatad ming bepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyangu na biye. Tanggaban mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod, at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king kay kabaning Panaun. Puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kay kang anak. King kapamilatan kambena kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman ingalan hanggang
Manginipon ti mong anak ng inampun, ng katamong ginong malugod, maus tamang inikaya karingamanong tiro na katamo. Igapos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king Panaun me, ban king kasauban ng gekang pakalulo, parati king may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang manay naya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo kayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi mo, karingkay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Amos, sana babalikdan, tingkay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ang buwan bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimulin. Ipakita po ngayon may kakametong damo, king kabayapan. Kabayapan po.
Niyo'y kay katamong parating at siyong Ginoo, Yesu Kristo, amaglako takot, iyong kordero ning Diyos, sumilalako king kasalanan ning yato, mapalad na rin mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kita. Dapat yag kasi nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo,
libing ko ay kalaban ko. Ipagmano mo ko at katayan mo ko indaklat na hindi. At katayan mo ko indaklat na hindi. Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang Eukaristiyang pigkalugmuke kami, pagdala na keng kaligtasan at papanatilyan tapat king sala ning kegang katutuan. Itingan po aduan me king kapamilata ng Kristong Ginumen. Amen. Lukluk tapo sabuli for a short announcement. In preparation for the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, on August 15, our parish shall have a triduum in her honor from Wednesday, August 12 to Friday, August 14, before the 6:30 evening Mass. The schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 5:50 p.m. Novena for the day, Our Mother of Perpetual Help on Wednesday, August 12, St. Jude Thaddeus on Thursday, August 13. 6:10 p.m., Triduum to Mama Mary assumed into heaven. And at 6:30 p.m. is the Holy Mass. May we invite everyone to join us in these activities, particularly in the celebration of the Eucharist, commemorating the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on Saturday, August 15 at 7:30 in the morning. Thank you. Si Claude Tapo para king Oratio Imperata. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, lalapit kami kega kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi kega yung kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ng tapayanan mula ring taong mitutukan, mandinuntun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, narsis at ting sablang lilingap karing misalunan. Man makasuyula karing masakit kambeneng belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miyago na biyan. Pagkalam mo kay kami, grasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para kingakakayap na ring sabla, at ban makasawap kami karetang at tsuking pamangailangan. Ibani ka pumikeka, ing patuk nangan mo na yung pangakalat na niting virus, at ing pangakabus mi karing takot me. Pagkala mo iti,
king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibye ang punmagari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong mo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Emusanip isawiling aklismi ke kaking kakulangan me. Ngunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios Indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tayo. Inginu manatili yagay gayo, At kaya ka ante mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ning Diyos. Panaligan tamong iting Eukaristiya, peging metong yang makatabang pusong karanasan king ingkay katamong kasalpantayanan. Pasibayo bisyag tamo ingkay katamong kasalpantayanan, king Jesus sa ginutamo kayabe taya, at tsuya ing kapilan man na nakatamo paimburisan. Ing manatili yang kayabe tamo karing bagyo na ningbiye, at iabot ne ing sasawp ng gamat, kay katamo kambening na pagtagumpentala ring sablang sagabal. Manano na sanang iting kapanaligan at kasalpantayanan, parating sumulong kay katamo, kambena ning bendisyon ning Diyos, ingip pa, ating anak, ating banal Espiritu, Amen. ing Santa Misa mayari ne, umena ko ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.